Ngithe phithi kusinamanje sisakhuluma ngokudecolonialize our being, our knowledge and our power, ngenxa yokuthi-ke amaqhawe ayelelubuzabalazo alala, kwasala amaqhawe ayelwela ukuthi-ke areplace amabhunu, areplace abantu abamhlophe, njengoba sesingena kwi-democracy, because sesino-32 years kodwa still izinto nokuba zibe lula ziye phambili ziba worse kunalokho. Kufanele ngabe manje sisa-creator, kufanele ngabe manje siya phambili empilweni, kufanele manje sizinakele iy'ndaba zethu, but sisebhizi sisanenhlupheko, sisebhizi sisalwela iy'mpilo zethu ukuthi ziye phambili, sisalwela i-future ekubeni-ke siyakhula siba badala. Kwakumele ngesikhathi singena idemocracy bame abaholi bethu basitshele ukuthi no, Shembe is the way, asihlambulule izidalwa, sigeze bonke abantu abalala ngesikhathi-ke sezimpi, sibuyise abasala ey'ntabeni, sibuyise abasala emahlane, mese-ke siya phambili ngokwempilo ukuze sizokwazi ukuthuthuka, sidevelophe i-South Africa, sidevelophe nathi, sibuyelwe nayo imihlaba yethu. Kodwa-ke bona babe nolwazi-ke ukuthi ngesikhathi sezimpi babe bhizi-ke nabamhlophe besidonga umqondo ngeBhayibheli, bebhizi besidonga umqondo nangendlela yokuphila kwethu, ngoba babazi vele ukuthi siphila ngoNkulunkulu, siphinde siphile ngabantu-ke ababonayo okuyizinyanga, okuyizangoma, okwabaprofethi, wawuyibona babesitshela besi-connect-ela nabantu abasemakithi asebalala, baphinde futhi basi-connect-ele noNkulunkulu. Babadonga-ke nabo imiqondo ekutheni labantu-ke abashona ngezimpi, ngabantu-ke abashona benamanxeba, bathi abavalwe, bangangeni-ke emakhaya, balahlwe, ababenzi ububi balahlwe nabo, bangangeni emakhaya ngenxa yokuthi-ke kuthiwa bazoletha-ke imikhokha emibi ekhaya, ngoba babona ukuthi ngeke bakwazi ukushintsha abantu ukuthi fanele bahlambulule abantu ngembuzi, ngeke bakwazi ukushintsha abantu ukuthi-ke benze isintu sabo. Bathi-ke noma abantu bengasenza isintu sabo, but mebezovala laba bengozi bazokwazi ukuluzisa i-connection kwiy'thongo, bazokwazi ukuthi bashintsheke i-connection phakathi kwaNkulunkulu nabantu-ke basemakhaya, basenze sabhiliva-ke ngokweBhayibheli, basenze basabhiliva-ke ukuthi uNkulunkulu wareplace wonke ngamagazi ey'lwane. Laba-ke abasiphethe-ke njengamanje bayazi for sure ukuthi-ke kufanele sihlambulule amathongo, okufanele sihlambulule abantu basekhaya, silandele isintu sethu. Kodwa-ke bama lapho-ke nabo ngoba iy'nhloso zabo kwakuku-replace kahle kahle abantu abamhlophe, kusho ukuthi kwaba ne-change of colours from white to black, ukuze sizobhiliva ukuthi cha sekushintshile, sesikhululekile ngoba akusaliwa, but still sisakuma-cage. Njengoba sihlele emakhaya sikwi-cage, asikwazi ukumuva, asikwazi ukwenzani, siluze i-connection kuNkulunkulu, siluze i-connection nabantu basemakhaya asebalala, asina-direction empilweni ngenxa yokuthi asikho connected noNkulunkulu kanye nethongo. Bona-ke bayaqhubeka nempilo like nothing happened, because bona kahle kahle ukugcwalisa-ke izisu zabo and abanazo iy'nhloso zoku-create-a, and nathi-ke asi-create, silinde bona ukuthi fanele create bona, ukuthi bona banazo iy'nhloso zokuthi ba-create, baney'nhloso zokuthi nje bagcwalise okungokwabo kuphela. Ingakho-ke manje sisenhluphekweni, ingakho-ke manje sisabhizi, kusafanele-ke sidecolonialize our being, nolwazi lwethu kanye nepower yethu ukuze sizokwazi ukuthi-ke siye phambili.